نعم، السلام عليكم. Galungana ila madisikondo karandisa galendawani ya timizi mbabi wa ima usikwaleo galinjawo harimo eBIOS. eBIOS amadi namna mjonga mjoka eBIOS inode program ya bali ya ordinateur au watu ijukirira ndika ino de memoire ya ordinateur au kahina zilendi hao gazivirawo harimo eBIOS ranzi ngezi chuhuja harimo ekran ikawa ndo wanao eBIOS uide mlikao hena mbano kwa ikawa ngarifanyao au hena shombo ikawa ngashirumisha harimo ordinateur eBIOS nde utarumu shombo shili reka carte mère reka des cartes mère reka carte graphique reka des mémoires reka disque dur de hena mbendo ikawa de hena pièce ikawa ngarumisha harimo ordinateur eBIOS nde utarumu kwa mdunjia mwa eBIOS watina ulata wakati handani hena ordinateur ihana na BIOS ya hayo sans départ eBIOS ikawa ndio haruma ya ordinateur ya hayo ikahu allumer ordinateur wanti handishia ukaya ikawa wanzunjia haruma eBIOS ngojwa pia F10 na kati ukaya F10 au BIOS kuyorumia F1 au BIOS kuyorumia butu ya mbwa delete ilwa shingereza ama Faransa yohanziwa supprimer zibutu zonrar izo ndizirumishi hao makati menji haruma ordinateur zinji amadi namna mona wema kati yanu deja satinjia haruma eBIOS ya ordinateur yangu ngamona ukaya zilungu zilovanu ngizo zinji wa ima mimi ngamjunda na uhadisi au na uheleza upande mbili au ndara ngamjuleza yinu yamba uboot paske yinu muhimu haruma ordinateur na yinu exit ngamjunda na yuleza tena paske yu muhimu na ni security yinu paske yu muhimu wa ima eyamadu wa mjoni swami paske eBIOS ikawa ndio rumishao haruma ya alam haruma dunia pia shingereza kaba njaparo na BIOS ya Faransa haranzie zi ordinateur za Bitium 1 jusqu'à maintenant njaparo na BIOS ya Faransa alors abo BIOS pia mfikiri pia zo sawa paske zinju zona zona pia shingereza lafu vano ino yamba boot ino ikanti haukwambia yo ordinateur ukaya fanya rukata hama hindi garona wakati kaundu wapie ibuto haho harimo ordinateur wapie ibuto ili walime directement ngenjia harimo ya Windows zino ngwendene tijirio bali zino ngozi jirondo kabala harimo ibuto mali na mwana wabanu ibuto yambi wakaya hena katika ndonjo lime ordinateur yangu ibido njia harimo hard dayino yanjia banavas kaunga mwanao hakulori ya bla ila programme yo harmo eBIOS ukahina katika ndonjo pia ibuto yaho ya allumer ordinateur eBIOS permette disque dur ikawa ndo walio Windows itende inji ekati jati change van chitiyo ka CD-ROM ça veut dire ka watambia ordinateur ukahina katika ndonjo allumer ntwanza unji harmo hard disk van chama ndonji harimo CD-ROM ça veut dire kwa mina hazangu mimi na nzinzurumie na nzinzifanye haruma CD-ROM ama hindi amanga mwanzo install Windows yani obligé ninjia ma CD-ROM au hama ngamina virus kitu kiri ya haruma ya Windows mwanzo nito haruma dos ngam obligé ninjia haruma CD-ROM au ngam ordinateur kitu pata hata uke system imenya hanga mwanzo install ngam obligé ninjia haruma CD-ROM alors là ikar rendo angali haruma boot ngarjambo kaya ino dembando ngo ya mando ifenshi hao katika ndo walime ordinateur yao boot nge permeteo Windows au nge permeteo Windows ikawa ndio haruma disque dur injia au ibuha kwa katika ndo uganza urumie ordinateur yao yabo zino zonti pia ya muhimu haruma hizo de ya mando ngonjoban horeme entre nge hubuli yao 1 2 3 4 ngojo haruma ya mando ureme CD-ROM ushuazise ile kaundu wanzo urumia abasa ino floppy ketu dorumishiha ila wahaku awezu ziluva nzurumisha wahakunde CD-ROM ni hard disk CD-ROM hamadina mnazamba ngerumishiha wakati kao wanzo install Windows au wakati kao wanzo repare ordinateur hao au wanzo repare hard disk hao hard disk indela rambao disque dur inyorumishiha wakati kao usaho installe Windows hao kutina ngongozi nji dotoka wenji harmo ordinateur aho rumie yo kayir imrerenti henam naino au kama kati menjo kirmu halime ordinateur
iviti wakati mwingi hatajo kunjia uharima ya Windows. Pourquoi? Daboka ye boot kija instalewa namna ya lazimu awi boot yamlo kaya ikata allume e ordinateur ngebidi winji harma CD-ROM au winji harma floppy abato jorma e boot ngetune java no rant itahi CD-ROM ikake je wana ijosi harma floppy ikanke je wana ijota hanzia ijonda hata harma e hard disk la ramba discutir awe il faut irengifanyeta yobiramo étapes zinzonraro nge parsene disque dur. Par contre, et kama huitia directement les CD-ROM les hard disk awata ujore mebuto ngenji au harima ya Windows batunaka ilata wakati mwingi aurejeza tena umrunjia mwe BIOS ngoroma delete au F1 au F10 sande pahe BIOS kando rumiao ikahusa hunjia ngojo harima boot ino hunusika rumia ye suri garambao mouse sha yusurumia zibuto zila harmai zilo harmai clavier zila zibuto zila gauche à droite amba mozi dizurumishao après et comme rasa a changé zin ndi obligé ou save ou hifadhi zile account wa change ngoja mwa exit e exit hono ngabongo mbili zilo muhimu honda ndaro e amando da yino e option yino parce que option yino na yino zinso mbili yino yorumishia wakati kao e BIOS keti wana PS yilo harmo ordinateur hawo ama yindi keti wana disque dur au keti wana CD-ROM au keti wana carte mère non au keti wana carte graphique na bo ngo wisuruka carte graphique ya ngo njema au disque dur ya ngo njema e kake wana no kutanzo tabi parce que nga harmo BIOS ngabonze ni zura junior mbifanya imbo obligé BIOS ione e disque count wa installer ba ima ikakutujua ngo tujabana mo exit usihiba na options zinzo mbili ya option yino ngerumshi hao zindu changement account wazifanya uharima ya BIOS wa ima option yino ngefanyishi hao ngeshanjiwo zi option account wiza instalewa wakati account wa hule ordinateur yao ikahu jaban ureme entre deux fois kutufanya mbano gototi ndiyo ureme entre deux fois ikahu ireme entre deux fois awe BIOS ya hao ngerejiyo amade namna waihula intu handani wa hule ordinateur yao yawe hina problem account ya kayabo install hao ngerejiyo ikaya hamadi namna wa hula ordinateur yao yo option yino ke terma ordinateur ba shanga mazi ama hina zombo zinji za electron ba terma portable ngiyo ikaunji ya ma portable kama una problema mazi portable zao mruta hai option yino ama portable festival ya restauration kanto shela nai ikahuifanya yo rejeza yule KEZA portable yako ina problem yaka yule KEZA me differa yanyino na portable lukayino yukaimenye na restauration ya portable yukiri izimi zo numero za telefone au yukiri izimi mafoto kandu yaka me yule KEZA e portable iyo ndio dupande wa hizo options zino zombili ya runda yino rumisha wakati kandu wa sawanji ya harmoi bayozi hao wafanya hazi za hao wafanya changement za hao video uhifadhi uenregistre zile account wasawafanya ya bongo jovan ureme entre deux fois ou ngiremo entre kamalina na maona inuzisa eski ngamanzo ni lawe uharima ye BIOS ni enregistre zile account na change ngirema entre tena okay yao satifa enregistre zile account na kanzi harma BIOS ni rojine oitotinda yino ma BIOS ya Pentium 2 na Pentium 3 tanto shina na namna hiyo ikanzo uenregistre watunaka kunjaban udujorema F10 direct kahureme F10 direct